جی برنامه شانو زان جاره کدن افدمو حمودم و خوش بین بینرین روجاوا تیوی بخلک کنو جی برنامه شانو زان بینرین برنامه شانو زان وکا هر هفتیه به پیشباز نو به پرس نو جاره کدن امبون میوان مالاوه بینرین ما گلو میوان میه و هفتیه جی کیجان باجال روجاوای کردستانی نه خب چرا اینگی آماده کرنه و بونه میوان ما نابره کبچوکو امه بوا و بدن ناس کرن برنامه شانوزان به سپانسریا کامپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن. جاره کدن جی برنامه شانوزان و بخیر هاتنه بینرین ما وی جاری انگو وی هفتیه چار پیشباز نو هر یک جباجاره کی جدا جباجار روجاوای کردستان بونه میوانین ما خوندکار زانینگه هنه که اموان ناس بکن ون بخیر هاتنه برنامه شانوزان صاحبي ما مستخير لا بخير دبل كم وناس بكن برا تماشوان المجي وناس بكن نافي من سارة محمدة أسكتشكا كردم جقام شلومة لزانين قهر وجافا دخينم بشي ورقري سر شافا سارة تهرهب تبخير هاتيه برنامه خير شانوزان قلت. تو خباش ما ده كليه يانا بله باش حوالاته ناوی من دیل بشم بازه اش باجاری عمودی ما و خواندکار از اینگه هر روزا بشی ورگریم ون هر دو خوندكارن زانيغا هروجاوا ده لي يك عموديه يك قامشلويه وخباش حاضر كليه وني نافي تشي شهيدي للتيم خبك می ناوی تیم خوب کن شهید دیلان شهيديلان یا بناسکری بناوی شریف شنباز که لباجاری عمودی سال 1996 جیانا خوش دستای امو بريزداري ببيرتين صح قالوا كسي كل همبر وسكني نجي كيجان باشارينا ومخيراتن سلام است. باشه اما ده كارين و بچرنگي نجويرو ولا باشن. خباش ما ده كريه باشه، آماده ولا کریه. برنامه شانوزان بريانا ها تماشا كريه يا نا كم میگود تماشا کری؟ جارك ددو. باشه ليه وتخست ومبن پیش باشه بازن برنامه شانوزان كم تناس بكن بله ناوی من سرلان خلیل جباجار کوبانی خواندکاری زانینگه بشی ورگری. سر چوا سر هلدان صافي. هفكاري تا حوالته ناوي ميجي خليل حسو اجباجاري حسكم خندكار زانجهر وجافارد بشي ورقري بشي ورقري وخو حاضر كريه خليل نو تخو باش حاضر نكريه خليل سر هلدان يكجي حسكي ويكجي كوباني لهمبري عامودي وقامشتو هر چارجي بينرين برنامه شانوزان خوندكاري زانيغا روجاوانا دبشي ورقري ده ون هر چار هف ناز دكن ديمكي بله باشه ليه بلكي صار نويه خوندني جدا جدا بن بله تمام برنامه شانوزان برنامه کی پیشبازیه ما پرسن گله کی خوش لگوری اصلا وجه ورا حاضر کرنه هنا کری گزه في برنامه هنا نها و خليلو ديلبر لهمبر لسر زنگل بن حتى كو از شخوه پرس بين لسر اکرانه چار وبجير کی وی هنا حتى كو از هر چار وبجير کا نخوینم ون لزنگل نخن ایگو زنگل خست و پرس جربه 30 ثاني پیره و تکاره برسوا راست بده قناغه یکمین هيا قناغه یکمیجی 8% هر پرسک دست پوان لسره یاد دواجی جبو هر تیم که مامکه ما حاضر کریه او جی 3 پوان لسره استرانه که می پیخن و ناوی هنرمند لسر به کاغه طالبر خدینن و قناغه داویجی و سارا و سرهلدان لسر زنگل بنو و قناغه یکمین و در باس به ون حاضرن أمادة ام دست پروگرام خو بکن بله قلت برسي وتنبن أم دست في بكن وبرسا ما يا يكمين دبيجة روبرا كردستاني در دورا چقيسية مساحة كردستاني كردستان بقشتي قبا قام بيشن وبجيركا بي 6000 كيلو متر چاركوشا يانجي 4000 كيلو متر يانجي 3000 كيلو متر یانجی 200,000 کیلومتر تیما شهید زردشت 30 ثانی بوره یا کومگاربن برسوا راست بدن روبرا کردستان در دورا چقیسیه هری بیت 1000 کیلومتر دام. و بجیرکا 500,000 کیلومتر چارگوشه بله. ام تثبیت بکن تثبيت دما وهيا يعني حتى قو دما وبداوي نبا ونجما في ويا ونتثبيت نكن ام جبرسي بشتراست جبر مساحة كردستاني فرنسا نزيكي هذه نزيكي هذا 500,000 كيلومتر چارگوشه و بجيركا تيما شهيد زردشت دبيجن ام جي برسفا خو پشتراستن لو ماجي برسفا و برسفك راست
خو کردستان دروا چهار ولاتات هدیه پرچه کرن بهتر کردستان مزن جسادی 45 لبا کوری کردستانه جوی مساحته و لباشور 22 صدیه هم جی روجلات 18 و روجاوا جی 15 صدیه نوا هر چهار پرچه ده هدیه بلاف کرن روبراویجی در دورا 500,000 کیلومتر چرگوشه برسوا وجی برسوا که راست وزانی بو برسوا راست بله بله ونج پرسا دواره حاضرن آماده پرسا ما یاد دوا چی دبیجه خلیل و سرهلدان و سارا و دیلبر بلا خوب دینی پرسا ما دبیجه روزنامه روناهی دکیجان ساله ده دست بوشانه کریه صحیفه روناهی ده سال 2013 ده یعنی سال 2011 ده یعنی 2014 یعنی 2020 دما و دست فکر تیماس شهید زردشت دیلبر دویت بیتر بمره به کردکار به ماسی حجز بکن روزنامه روناهی دکی جان ساله ده دست بوشانا خو کر نبجيكا بامرس 2011 و بجیرکا به 2011 اون تثبیت دکن تثبيت كان و بجیرکا به 2011 روزنامه روناهی کو روزنامه که وقت دست فکر شورش دجویجی دست به وشان خوکر به هر دو زمان کردی و عربی وقت خبر سواواجی کم ناس بگم براست یا شاشه بسیف راسته روزنامه روناهی د بری شورشی بصار راسته وقت هجمار خویا یکمیجی جی شیخ مقصوده يعني لحلبه وقت هجمار خویا یکمین درخست و حتی رجا ایروجی و شان خواه دکه ویجی دست بکار و خبات خود سال 2011 کرد برسفت برسفک راست پرساس سیا دیل بر مرب دوی اون هشیار بن پرساس سیا چی دی بیشه زاراوی زازاکی لکیجان پرچه کردستان تیا خافتن زاراوی زازاکی لکیجان پرچه کردستان تیا خافتن و بجرکا آ باشور به باکور جا روجلات در روجاوا دیل بر دما و دست فکر ون هر چارجی کارو خباتی زمان ده کار دکن ورگری کار دکن زاوای زازاکی و بهیستیه بس جرك الباكور باشور باکور روجلات یانشی روجاوا نخوا رجلات روجلات دم بور هيا اسمهم روجلات رجلات و بجرکا جا لروجهلات زمان زازاکی گلو زمان زازاکی لروجهلات کردستان تیا خافتن یا نا برسف کشار او جی زاراوای کی کردیه جل بجن زاراوای زمان کرمانچیه یعنی کردیه زاراوای وی زمان زازاکیه لکویده تیا خافتن لباکور کردستان لدفرا ارمینیا وان بهتر اف زاراویا تی بکار آنین برسه واجی برسه که شاشه نروجلاته یا رازی لباکور کردستانی اونش پرسا چارا را حاضرن بله پرسا میا چاراجی ده درباری زمان ده همان تکاره بیجه کنگره نتوی کردستان کنه که کنگی پازده گلانی وکر روژا زمان کردی ناس کرد پازده گلانی وکر روژا زمان کردی ناس کرد سال 2006 ده یعنی 2010 یعنی 2007 یعنی 2020 کما تیما شهید زردشت دما و دست پیکر کنه که کنگی پازده گلانی وکر روژا زمان کردی ناس کرد نبجيكا بامرس ده و بجرکا بي 2010 و بجرکا به اه 2010 گلو کنکه روژا پازده گلانی وکا روژا زمان کردی ناس کرد و بجرکا به تثبیت دکن تیما شهید زردشت گلو برسف راست یان شاشه شخوا برسفا و برسف شاش
کنکه نت سال 2010 ده وک روزا 15 گلان روزا زمان کردی ناس کرد لی برسوا راجی برسوا وی ببجیر که 2006 کنکه افروج وک روزا زمان کردی جی ناس کرد ده چه بونا ده بو ما ما ها 2006 2006 evet باشه یعنی برسوا وجی آراس 2006 6 تش نابه هنا دست بك برنامج ما نممكن اروح هم برسوا شيء راست بدنا لو تخص برسوا برسوا كشاش به وكو قلت لي بيشا وانا برسا درجه دي جهه حاضرن قون حاضر بن برا برسما يا بينجا بي چيروكك هي دي بيجه كيجان چياي كردستاني بدستانا فرهاد و شيرين تناسين چیروکا اوینی فرهاد و شیرین و ناز دکنه سرور در باس بویه او چی کیجان لکیجان جیاب چیروکا واته ناز کرن و بجر کا آیا چیای جودی و بجر کا به چیای بستون چیای بستون یانجی چیای آگری یانجی چیای قرچو دیسا جاره کدن خلیل چیروکا اوینی یانجی دستانا فرهاد و شیرین کیجان چیای کردستان پیتی ناسین او چی دوک لکوبو بهتر لجودی بو و بجیر که جه آگری اون تثبیت دکن لچیای آگری دید بیجه اف دستانه هاتیه چیه کرن یا جی اف چیایا به فرهاد و شیرین او چیا به اوینیا و هاتیه ناس کرن لی برسوا و برسوا شاش چیای جودی کام برسوا راست ناس بکن چیای بستون چیای بستونه به چیروکا فرهاد و شیرین شخواه چیروکا و پی بهیستیه نه چیروکا که اوینیه بو فرهاد و شیرین کیف اما جهاور دهات لی شیرین لبا قرالکی بو لبا ملک خسرو بو لی زانی بو که فرهاد جه حجدکی وکا کارکی دا پیشاوی کوی دور بخه تشتکی نممکن گودویت چیا بچرینه او جی کنسامه کی نحات بو رسام بو دی گوه مهما خویان جی تشتی کودای بر به سری درو کر لی خواب او خوابان پاشی فرهاد خوشسر چی آویتیه لو گوری گوهاتیه گوتن او جی چای بستونی اف چیروکایا پیک هاتیه پرسا درزه ده پرسا میا ششا ده قناغا یکمین ده چی دبیجه ریبر آپو کنگی بانگا آشتی و جواکا دموقراتی راگهاند کنگی شر چکداری سکنان بانگا آشتی و جواکا دموقراتی راگهاند ده 25 آدار ده بو ده 27 سبات ده بو یانجی ده 17 نیسان ده بو یانجی ده 5 چلی ده بو دیل بر ریبر آپو کنگی او نامه خوش امرالی وشان گو ایدی ام شرع چکداری ساکنیم در باسی مرحله سیاسی و خبات دموکراسی و جواکی دیکن بانگا جواکی دموکراسی را کاند 25 آداره یانجی 27 سباته یانجی 17 نیسانه یانجی 5 چلی دما و نما 27 سباته وبجرکا با 27 سباته گلو ریبر آپو بانگاوی یا آشتی و جواکا دموکراسیه ده 27 سباته ده بو برسف راست ده 27 سبات ده 2025 ده ریبر آپو ایدی بانکر نامه یک دا جیهانه که ام شر چکداری تسکنینن ام دست بخبات آشتیه و جواکا دموکراسیه و خبات خواه سیاسی بکن اف در دورا ساله که تقریبا بهتر سر در باز فوت ساله ده 2025 ده بو اف دیروک او جید 27 سبات ده بو برسف آواجی برسفک راست پرسامه یا بری داویه گوتنه که پیشیانه مش گوتنه پیشیار زیدکن یا نه گوتنه پیشیه هیا دویون به پیوا راست تمام بکن تمام بلا پرسامه یا هفتابه پرسامه چی دبیجه وی گوتنه پیشیان تمام بک سواره حسب خلقه سپاره حسب خلقه تم لپیشه یا جی تم پیایه یا جی تم بزیایه یا جی تم رویایه دیل بر سواره حسب خلقه بردوام بک
تم لپیشه یان جی تم پیایه تم بزیایه یا جی تم رویایه گوتنه که پیشیانه هاتیه گوتن سواری حسبی خلکه تم بيايا تم پیایه تثبیت که ام تثبيتك و بجیر که به دبیجه گوتنه که پیشیایه نافداره دبیجه سواری حسبی خلکه تم پیایه هاتیه گوتن و بهیستیه بی لو ماجی برسفا ته برسفک راست او بزانبون هاتیه گوتن یعنی گو ای پشتا خواه بغیری خواه خورد بکه و ای پشتاوی والا بمینه سواری الحسب خلکه تم پیایه برسفا واجی برسفک راسته نهاجی گوتنه کیه کاغلو اف گوتنا کیه پرسا ما یا حشتا قناغا ما یا یکی بداوی دبه گوتنه که گلو اف گوتن آ کیه کی خودیه و گوتنیه کی خودیه و گوتنیه ملت کو پاراستنا مافی خونه که نلایقی آزادیه گلو اف گوتنا گیوارایه یانجی یا سیدای تیریجه یانجی یا عرب شمویه یانجی یا قاضی محمده دیلبر گوتنا دبیجه ملت کو پاراستنا ملت خونه که نلایقی آزادیه کی اف گوتن گوتیه هفت شش پنج چار دستوا چیه قاضي محمد و بجیر که ده قاضی محمد هم تثبیت دکن ام تثبيتك تثبیت دکن قاضی محمد قالوا قوتيه ملتي کو پاراستنا ما في خونك نلايقي آزادیه گوتنك خوش نه يقول ما في خونه پاريزي شخو آزادي نلايقي ويه لي قالوا قاضي محمد اب گوتن قوتيه يا نا ام دبن يا قاضي محمد يا جيفارا بس بتا راست قاضي محمد قوتيه ملتي کو پاراستنا ما في خونك شخو نلايقي آزادیه برسوا واجي برسفك راسته قاضي محمد اف گوتن گوتیه قناغه ما یکی بداوی بو قناغه یکی بداوی بو ناس بکن به هر تیمه که چند پوان به دست خستنه بری کو ام پوانا بین سر اکرانه بری کو ام پوانا بین سر اکرانه بینرین برنامه شانوزان نابره کبچوکو امل و فکر برنامه شانوزان به سپانسریا کامپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن قالوا هر تيمه كي چند پوان بدست خستن نهاجمي ناس بكن بيكا كيجا تيم لپیشه تيما شهيد زردشت 400 پوان بدست خستيه و تيما شهيد ديلانجي 600 پوان بدست خستيه دست بيكا برنامه ده ون باش بريفدي چون معدي واجي زرب شو فكره وادا كو برنامه بدايو بويا يي وجي هنا قلك پوان و قناق الپيشيا هنا نهاجي قناقا يا هري هستيار دست بيكريه او جي قناغا مامكانه هر مامكك 300 پوان لسره ون حاضرن برا مامكا دسبيكي جكيره به جواره به يا جواره به بلا جواره به از دي جرا مامكي بيجم وني باش گوه خو بدن ما دورا 30 ثانيه وای دس بيبكا گو برسف داداش خو نه داجي پوانش كيس وچون چت بيجي مامكا ما دي بيجه سربانه و بنبانه چار پزن و یک شوانه سربانه و بنبانه چار پزن و یک شوانه دما و دست بکر سربانه و بنبانه چار پزن و یک شوانه بين مليف شارتلي يعني چاوا مليف عم جيب بقولي حاسس كم جايبين مليف يعني شارتلي ملف افا بي پوش برو ملهب قصدته ملهب بس فوا دبيجا ملهبه یا کوپی پوش پیتی آوا کرن برسه واجی برسه ام بین باوه شاش بو ون حاضر نجا اخوره از دی جاراش بار بخوینیم و دم آوادس پی بکه تمام
دبي الهافين وزفستانا ليددن كلمو مستانا لهافين وزفستانا ليددن كلمو مستانا دما ما دست فكر لهافين وزفستانا ليددن كلمو مستانا حفت ثاني برسف كيف بدن دما ونما برسف كيف بدن دما ونما ام دبيجن دبستان دبستان دبيجن دبستان برسف جي ام برسف راس تسفي كيف بدن ويا بدن وا اوش دبيجه دبي سربانه وبنبانه چار بزن چار پزن و یک شبانه برسه باوی جی دسته جی دست راحتیه گوتن مامک بوی رنگی تیه گوتن مامک بوی رنگی هاتیه گوتن برسه راجی دسته دبیجه لحاوین و زوستانا لید دن کل و مستانا برسه راجی هویره هویر یعنی هاوین جی هویر و زوستانی جی هویره لید دن کل و مستانا کل و مستانا برسه باوی جی یا راست هەویرە شخوا پوان دەستی وە هەردوو تیماچوون نەهاژی مەسترانێک حازر کردیە ئەم مێسترانێ پێخن و نێبەرسەڤ ڕاست لەسەر وێ کاغەزێ دەین و نامادەنە کەرەم کن کا هنرمند گودانین تیما شهید دیلان تیما شهید زردشت کاون تیما شهید زردشت دبیجه کسی گوستران دبیجه سیدای تیریجه گلو سیدای تیریستران گوتنه نویساندنه برسف شاش تیما شهید دیلان جی دبیجه استران سترانا هنرمند بناو شاکرویه برسف آویشی برسفک شاش هنرمند اجدردورا گونده قامشلو ناوی وی حزنی باوی عادله سترانا حزنی او حزنی نبیستیه بلکی تا نبیسته باتش کوبانیه بس حسکه و عاموده و قامشلو جیرانی ویه جی گونده ترشعیریه حزنی شیخیه او جی هنرمنده کی گفنه نا هنرمند حزنی شخو برسفا و حردو تیماجی شاش بو لو ماجی پوان وک بری مانه نابرا کبچوک می بستینن و می قناغا یاس یمین دست پی بکن برنامه شانوزان به سپانسریا کامپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن. بینرین برنامه ما قناغا یکمین و دیمین بویرگی هینا جی برنامه ما دوامه قناغا یکمین و دیمین بداوی بویه آنا جی و سارا بسر زنگل کرم بک للدوسا خليل جي و سرهلدان به سرهلدان و سارا ونزانن به نافروک چاوا بری ودیچه حتی کوز هر چار ببجرگانه بیجم ول زنگل ناخن لیگم آ چارا خوند دوی ول زنگل خن ون حاضرن آماده امشي آمادنه پر سامه یا یکمین قناغا سیمین دوار سپور دیه دبیجه تیما آمد سپور کیجان ساله هات دامزراندن و پی بهیستیه تیما آمد سپور ده سال 1970 دیه یانجی 1984 دیه یانجی 1990 یانجی 1993 نه دما و دست فکر تیما شهید زردشت
تیما آمد سپور کیجا سالی ده هاتیه آوا کرن تیما آمد سپور دما داویه ده دوری ترکیه ممتاز ده و بلیزه 1900 نوت ببجيركا 1900 ونوت ونوت وبجيركا جا وبجيركا جا تثبيت بكن دبجا آمد سپور سال 1900 نوتی ده هاتیه آوا کرن هاتیه دامزراندن برسفا وجی برسفک راست آمد سپور ده سال 1900 نوتی ده هاتیه آوا کرن او جی تیمکه کردیه فوتبولیه پرسامه یا دريزي ده ومجيرة حاضرن خليل سرهلدان خب باش زنقر راح حاضر كريه صار قلت بفير نجيبه يك جاريجي تماسي حجزناك تمام برسا دريزي ده چي دبيجه برسامه دبيجه بجيشكي عرب يعني كيجان بجيشكي عرب خدي برتوكا ريغازين طبية يعني القانون في الطب ويني في ساندية وبجيركا الرازي با ابن سينا جاء ابن نفيس دا الزهراوي دما ودس فكرتي ما شهيد زردشت ببجيركا بي ابن سينا ابن سينا دما وهنا هي برا أنا متأكد انت متأكدة جوار تثبيت بكن وبجيركا با تثبيت بكن دي بيجيشكي عربي خدي برتوكا ريغازن طبية يعني القانون في الطب ويني في ساندية دي بيجا ابن سينايا برسفنا راسته برسف جي برسفك راسته طبعا بو ابن سينا بو او بجيشكي عربي يكو قانون ينجي ريغازي طبيني بس عندنا قانون في الطب او خديه برتوكية برسفها هو برسفك راسته سارة پرسا دريزي ده تجار حاضره بله پرسا كزانستيه پرسا ما چه دبيجه شرط قلت زنقر حجز بك دبه دبيجه كي جان بشي لا شي مروف حريزو مزندبه بشي لا شي مروف حريزو مزندبه انا نوك با هستي جا بور دا چرم خليل سرهلدان كيجان بشي لاشي مروف حريزو ما زندبه ننوكا يانجي هستيا بورا يانجي جرمه ببجيركا وبجيركا ننوك تثبيت بكن وبجيركا ننوك دي بجي ننوك بشي لاشي مروف يجو حريزو ما زندبه ليه برسفا و برسفك شاش ننوك نا بشيكو حري زو دلاشي مروفان دا مزن دبا كي جانا ديل بر إيمم دبين شرم جرم امجد بيجين برسفا تا برسفك راست جرم حري زو كو خنودكا تي آوتنشي لي اموينابي ننشي بله باشي بورتي باشي ننوك تي اشخوا هستي زوبزو مزن نابش لو ما جي برسفا راست جرمه برسا دريزيد ونجيرا حاضرن بله دفيت حاضر بالشرط ده حر روجه كده لسر مسلمانه كي چند ركعتي ميجي فرزن حفده با نوزده جا بيستو جاك ده پازده لما ودس فكر ده روجه كده چند حفده ببجيركا حفده بله ونجي بشتراستن بله جيب سراست چما ونجي بشتراستن جبرقه يا عشاء ويا نيرو ويا عصر تشارف دب دوازده دوازده. يا مغرب السيد ببازده ويا سبيد دوي دب حفده لو ما جي راست برسفا وا برسفك راسته برسفك باسته راست حفده ركعتي ميجي لسر حر مسلمانه كي دروجه كده فرس او جي لبينش قاماتي كرن ميجا سبي نيرو عصر مغرب ايفاري يعني جي عشاء
برسفا وراست والله في جاري سارا ما حاجز كر برسف راسته لی پرسا درێزێ دە چ دبێژە یا سێزدا سەرۆکê nazî yê koşerê cîhanê yê duyemîn da dest pêkirîn kî bû? Kî jan qaid bû yê nazî qaidin nazî gelo Stalin bû yan jî Mussolini bû yan jî Hitler bû yan jî Hirman bû dema we dest pêkir Serokê nazî yê koşerê cîhanê yê duyemîn da dest pêkirin Stalin bû Mussolini bû Hitler bû yan jî Hirman bû Hitler vebijêr ka Hitler ji ber ku Almanya di şerê cîhanê yekemîn da bin ket Hitler hat dost yani bendin şerê cîhanê yekemîn qebûl nekir ji ber wê eqûbatê ser xwe qebûl nekir û şerêkî nû da dest pêkir. Aha yani tu dibêje serokê nazî yê koşerê cîhanê yê duyemîn da dest pêkir Hitler bû vebijêr ka C Hitler Serhildana agahiyê wê jî ser hene lewma jî bersiva wî bersivek rast Hitler maruf bû ku wî serê cîhanê yê duyemîn da dest pêkirin bersiv rast hîna çar pirsê me di vê qonaqê de mane yani hîna mecal war jî heye war jî heye belkî pêşbaziya we heman dikare bêje weke hev birê ve diçe sê bibûre sê pirsê me mane hûn jê re hazirin em jî amade ne Pirsa dirêzê de ya çarda çi dibêje di dîrokê de kîjan bajarê Yunanî weke dergûşa demokrasiyê tê hesbandin bajarê Yunanî ê dergûşa demokrasiyê tê hesbandin Isprata ye yan jî Tîba ye yan jî Erxûs e yan jî Etîna ye careke din ji we re ye pirs kîjan bajarê Yunanî di dîrokê de weke dergûşa demokrasiyê tê hesbandin em dibên vebijêrka dî Etîna vebijêrka de Etînayê dema we heye Xelîl hûn dikarin baş bihizirin û tespît bikin Etîna bajarekî Yunanî ku tu dibêje demokrasî lê li pêş bû zanebûn lê li pêş bû Etîna di dîrokê de gelo bersiv rastiyan şaşê bersiv rast e Etîna bajarekî Yunanî ye ku weke dergûşa demokrasiyê heta naskirin di dîrokê de heta roja îro jî belkî jiyan lê li pêşketiye Ber ku piranî fêlesûfê Yunana kevin li Etîna ji Etînayê lewma jî bersiveke rast di pirsmane Sara ji wara hazir e Sara her emade ye û her serhildan li pêşiya wê dikeve pirsa dirêzê de pirseke derbarî zanîngahê de ye tu bêje yekemîn zanîngeha ku hatiye damizrandin li kwî derê bû yekemîn zanîngeha ku hatiye damizrandin li kwî de bû vebijêrka A li Amerîkayê bû B li Meğribê bû C li Misrê bû D li İtalyayê bû bera pirs ji were be ber got te jî destê xwe nêzîkî zingir kiribû dema we dest pê kir ماوستا vebijêrka C Mısır C vebijêrka C Mısır Mısır 23 saniye we hene yani أنت كذا. يا مصر إجبارك جامعة أسهل يا حريكة جامعة أسهل yani em ji we vebijêrka C tespît bikin بله مو لود بيش wextê we heye tespît ديما قلت ميتود نعم دبين dema we nema دبين مصر vebijêrka C li Mısır يا رب جامعة القيروين زانيقها قيروين مغرب زانيقها حري كevne yan jî weke yekemîn zanîngeh hatiye avakirin li bajarê Fasê ew jî li kwî de ye ji xwe bersiva we bersivik şaş e qêrewîn zanîngeha qêrewîn li kwî de ye مغرب bersiva rast jî li Meğribê ye ew jî li ser destê Fatime el Fehriye Fatime el Fehriye hatiye avakirin zanîngeha herî kevin di dinyayê de goya kemîn zanîngeha hatiye avakirin zanîngeha qîrewîn li Meğribê hatiye
آوا کردن پرسا ما یا داوی اون جێرە حەزرن پرسا ما یا داوی دەرباری نەخۆشیەکێدەیە یانجی دەرباری وەباەکێدا کەدن داهاتیە بەلاوکردن پرس چ دبێژە باڵا خۆ بدێنێ عەجەلە نەکەن کیژان نەخۆشی سەد ساڵا چاردان دە دەردۆرا سێیەکا نفوسا ئۆروپایە کوشت وەباەک بەلاو بوو دە قڕنێ چاردان دە سلسێ ئۆروپا ji ber wê nexweşiyê mir vebjêrka a xurek b sorik c zerik d kolêra reş dema we dest pê kir tîma şehîd dîlan kîjan nexweşî sed sala çardan de derdora sêyeka nüfusa Ewropayê kuşt مامۆستا vebijêrka dî داية كوليرا رش kolêra reş يا معروف بطاعون مرض الطاعون يعني كوليرا رش de sed sala çardan de belav bû dibêje kolêra reş vebjêrka de kolêra reş bersiva wa jî bersivek rast الطاعون الأسود يعني كوليرا رش نخوشيك بلا بو بلكي أوروبا نيفي وي كيمي نيفي جبر وين نخوشيه جيانا خوا جدستان لفرجي افرس همايا داوي بوشخوا وجي برسفا رازاني بو قالو بينرين برنامج شانوزان كيجا تيم بسر كديه قالو بواني وحاضرين يانا بري ويجي نافرك بچوك مي بستينن ومي جارك دن لوغاگرن برنامه شانوزان به سپانسریا کامپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن. تیما شهید زردشت و شهید دیلان بیوی اوای ام گهشتن داویا برنامه اخوه گلو کسی کوپوانی و بلند کیجا تیمه نهاجی بسر اکرانی تیما شهید زردشت 1200 پوان به دست خستیه لهمبری تیما شهید دیلان کو 1000 پوان به دست خستیه لو ماجی امج تیما شهید زردشت را دویجن پیروز به کرم کن ویده خلیل و سرهلدان افجی کرتا برنامه افجیات سرهلدان لور جه ترزین خانه تیده هاتیه دیار کردن و سردان آوا بکن و هر کس جوا جلو برگه کی کردی لگوری بش نخواه تفصیل بکن کرم کن ویده بنکتن نخوشه نه؟ نه لی براستی از کیف خوش بوم كونجي خوندكاري زانينجه هنا ومحاولات خو كرن بلكي وناد زنجل دج وبزي يكتر بون افجد بس دما كول بيشا وكتبنا قلتنا تيا داوي دير برجبو برنامج چه خوش خواهم قلت كي خوشن هاتنامه بيدكي و امسر كيفني جوان جيت خوازن بيروز بجواره وبراستي غمگين بو تيش نعرف وجاري غمگين نبيلكو اوشي حوالي وانا دهمان بشي دكار دكن سارا مامۆستا ئەم وەکی خوێندەکاری بەشێکی سەرکەفتنەوە مەحەمایە گەلێک سپاس كيف خوش بوم جوا يكش قامش يكش عموده كوباني وحسكي في جاري لبيشيا وخستن والله فيروز بجوارا خليل وسرهلدان چاوا در باسو بروجرام خوش بو لتقو اجيرنا حاضره تجيرا حاضر بابا چاوا ام جيرنا حاضر بس يعني اگاهی من درباره پرسان ده باش بو فيروز بجوته سرهلدان تچ دبيجا كوبانا رنگين بله پیشبر گل کی باش بو پرس خوش بون آگاهی مهم دان هم زیاده کرن شخابر حوالی مغمگی نبن ام گل کی جوان نزیرکترن ذات پوانی مهم وک هبون پرسکتن ایو و سپاس بوجی پیروز بش بوجی تیما شهید زردشت سرهلدان و خلیل لهمبری سارا و دیلبر تیما شهید دیلان ام هر دو شهید خوشی جاره کردن برزداری بیرتینن سپاس جبو میوانداری آوه سپاس جبوه بینرین برنامه شانوزان کسی که بخواهد به پیشبازک جه پیشبازین برنامه شانوزان دکاره ریا هجمار آمده که لسر مالپرامه یا فیسبوکی تی و شاندن لما بگره یانجیه بخوازه لسر هجمار 0934 621 73 لما بگره ناوی خو قید بکه و ببه پیشبازک جه پیشبازین برنامه شانوزان بینرین ما داویه ده بریکم خاطری خوش و بخوازن برنامه شانوزان به سپونسریا کامپانیا آرویون تی آماده کرن حتی هفتیه کدن به پیشبازن دن و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده